this one kita punya Wagyu A5 burger. Dekat dalam ni kita ada Wagyu burger, also kita ada mozzarella cheese and kita ada striky beef. Okay, for this one harga dia RM35. Sebab apa? Sebab kita add mozzarella cheese. Tapi kalau kita pakai cheese biasa RM30 je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kat sini ada apa special? Sini kita ada Wagyu burger A5. This one kita punya special lah. And also harga dia below market RM30 je. Okey, boleh tengok tak macam mana daging Wagyu dia? Jom kita tengok. Hakim, tunjukkan. Ni bang, ni kita punya PT Wagyu. Oh, okey. Ni berapa berat dia bang? 130. 130. Boleh bang? Buat satu bang. Buat satu, boleh bang. Okey bang, ni Wagyu cheese tarik bang. So dia ada mozzarella cheese. Okey. Ada sticker beef. Kita bagi dua. Sticker beef. Lepas tu kita punya killer caramelized onion. Okey. Ini kita punya killer bang. Tak ada ni tak sedap bang. Okey. So beginilah PT Wagyu cheese tarik. Kenapa yang betul tak? So, finishing tu akan jadi macam ni bang. Okey. Tu nampak macam burger tepi jalan tu dari luar. Ya. Ya bang, macam burger tepi jalan tapi dalam rasa western bang. Another best seller dekat sini kita punya Supreme Burger. Supreme Burger ni berbaloi gila. Sebab apa tahu? Kita ada crispy chicken, kita ada homemade beef. Dekat every slice tu kita ada cheese. Okey, korang boleh tengok dulu. Crispy chicken. So Supreme kita ada chili, dua chili. So daging kita akan letak atas ni bang. Begitu. okey. Lepas tu dia datang dengan sticker beef bang. Dan tak lupa juga bang, kita punya caramelized onion bang. Ini memang wajib lah. Yang wajib bang. So inilah hasilnya. Okey, terima kasih. Sini waktu kasih macam ni Okey, kita buka daripada pukul 7 malam sampai 3 pagi. Everyday buka kecuali hari kiamat. Amboi. Okey.